So real talk ni guys, ba diri ra gyud sa Pilipinas na hitabo nga kung mga apply tag trabaho, daghan kay requirements, labi na kung bag-o tang graduate, ang mga requirements sa mag-apply tag trabaho kay daghan kaayo. Na barangay clearance, police clearance, NBI, napay certificate of certificate of kuan kanang residency, dayon napay purok certificate, napay medical na sa daghan kay requirements guys kung mga apply kag trabaho. Nya kay first time bago nato na ano nga kuan mo apply tag trabaho nya. Ang problema kay wala man tay kwarta ilukat. Ano mga requirements agi sa kadaghan nya dako kay kagasto nya unsa may imong ilukat nga wala man tay kwarta pa kay wala pa gud tay trabaho, fresh graduate pag yun. Mo na problema nato guys. O, dinhi di jud ka ka-apply og wala kay kwarta. Kinahanglan nga mga apply kag trabaho na adyo kay kwarta kay di ka kalukat sa imong mga requirements, di jud ka ka-apply og trabaho. Nya ang kuan pod guys og madawat ba pud ka kay ang ilang gikuhaon pila ra ka buok, duha tulo nya sa kadaghan ninyo nang apply makuha ka nya wala pa kay experience. So imo na ang kuan diri sa to guys no lisod.